So, dol, ma-homesick pug ka diha. Paunsa nimo siya na-handle? So, ingon ani siya, no? Normal sa mga OFW jud ang ma-homesick. So, bisan kinsa ni agi jud ana, no? Daghan kayo ni agi ana. Halos tanan man ni agi jud ana. Samot na ng kuan kanang hiniguli nimo gigag trabaho nga kanang ikaw ra isa. So, mag-start na imong trabaho diri, realidad sa imong kinabuhi diri sa abroad na balay trabaho ra gyud ang imong kuan. Samot na ikaw ra isa parehas ani oh. Wala jud kay magkakuan, wala jud kay makaistorya dire bisan taluto, walay gadagandagan diha ug uk-uk, walay gadagandagan diha nga makita nimo. So, normal gid na siya. So, abot man gid ta sa ingon ana nga punto no, naa diha ang pressure sa trabaho, layo ka sa imong pamilya, wala kay makaistorya diri sa palibot nimo. So, normal gid na bisan kinsa nakaagi ana. Ang uban manghilak pa man gani dire kanang tagpila pa lang kakuan na wala nakasabot. So, paunsa na ko siya na-handle. So, unang-una, magig-istorya ka sa imong pamilya. Tawag ka sa imong pamilya. So, kana gyud may pinaka number 1 nga makapagaan sa imong kuan dire sa imuhang paminaw ba? Mao ginay number 1 makapagaan sa imong paminaw na istoryahon nimo imong pamilya. Pag kuan, ingon ana na nga time ang maabot sa imuha. So, unsa pay ginabuhat nako dire? Nagakuan ko, gina-explore na ko ang palibot diri sa kuan diri sa akong palibot. Suroy-suroy ko diha kay daghan man mga park diri. So diha ko mag suroy-suroy, jogging ko. No, ano yung ginabuhat, mag-video ko. Nana akong ginabuhat diri para malingaw ko. So bisihon nimo imong kugalingon ba para dili sulod sa imong hunahuna nga bisag unsa. Samot nang ikaw ra isa. So anak og mga park, kaw-lakaw ko diha, jogging. So mo na isa sa mga lingaw na ko dere dayon na ako yung mga naamigo po dere nga kuan. Siyempre explore ni mga palibot dere na kay makailang Pinoy. So na ako yung mga nakailang nga Pinoy dere, ang pinakalibangan gyud namo dere kining kuan dula og basketball. Mo na number 1 gyud na dere nga kalingawan sa mga Pinoy. So mao na isa sa makapalingaw sa imuha dere. Dayon og kuan gyud kanang makakasabot dere sa imong sulod sa balay nimo. Na kay mga amigo pwede makamulaag sa ilaha. So parehas diri sa kuha kay na ako'y amigo diri nga Bisaya po dola pamilya sila nana diri ba. So laag ko diha sila sa hay. So mo na ginabuhat nako diri no para makuan ako na siya, maiwasan ako. Hantod nga maanad naman kayong nana kadugay kabalo na kag unsay buhaton nimo pag ma-homesick ka. So ako itong pinakauna gid nagpalit ko atong rubber band nga kuan pang workout. So mo toy usa sa ginakalingawan nako dalon nako siya moadto kuan adto park pero alang nako murag na man siguro video pud gani ato na pakita nako yung nato kung ginabuhat. So ana mo gaani mo paminaw sahay bisag gikan kay og trabaho nga kuan kanang taas pag adlaw kay pag summer diri taas man kayo ang adlaw dire. Wanto pa ko kuan na wanto pa ko park na maglakaw-lakaw ko 30 minutes to 1 hour. Lingkod-lingkod ko dito. Pag uli dire, lami na kayong paminaw. So, na isa sa mga ginabuhat ginako dire dol nga makapalingaw sa kuha. Kung bisihon lang nimo imong gagalingon, pag-istorya ka sa pamilya nimo, na kay mga amigo dire, imong istoryahon. So, mao ra na makapagaan dire sa imong paminaw. Kay permi gyud nimo huna-hunaon nga unsay purpose nganong nianganhe ka dire. Kay kana og ma-overcome na nimo malagpasan na nimo ingon ana mahimo na nimong motivation. So diha man ka magkuan gud diha ka mag-grow ba magamit nimo siya nga motivation sa kaya nako ni kay kabalo ko unsay purpose nga ning anhi ko dire, kabalo ko nganong ning anhi ko dire, unsay tuyo nako dire. So kana gi permi ibutang sa imong gulag kaugalingon dayon ampo permi kana ra may kusog na to dire. Daghan kayo mga lingaw dire, mangita lang jud paagi nga malingaw ka. Nga kanang maayo nga paagi, ayaw po ng kuan. Kapahamak nimo kay kaya nimo nang huna-huna og kuan mga negatibo, mag-enjoy lang gud ka. Hantod sa dahan-dahan nimong madawat nga ang realidad diri ingon ani, maanad na ka, wala na. Sisiw na kayo. Ngun ana ra akong ginabuhat dol. Pero mi lang akong ginabutang sa una-una nga nung naa gud diri. Nauna na akong giunsa na ko pag-apply, pagpaingon diri na grabe kag sakripisyo ay ako nag-abot diri.
Nya sayangon ra nako sa mga inana nga mosulod sa akong huna-huna. Dili oy. So mao ra na siya dol, ingon ana ra akong ginabuhat. Unta nakatabang sa imo ha.